dam chiang na mo lungmali post thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thawngni kulali Nohawng kulali Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chimding mi tlangtar cheu khat na chu kalawa khupi chu SSC ral shrang ni chunglei in ni chung aka to chungmi panga anun nak aliam kalemyu a shriaman kanak in nupani nunnak aliam papakhazong SSC ral shrang ni anka tha GNLA ni SSC sin a anlak mi khupi pasari a mipi du nak in achauza kansarlai tia anthan pona chum palik sakhan chu rakhanral kap e ni anlak chap kami na chwaza lending in matha nisha tiang chan kan pek kimi thong le thong pangdang na anrak silai Kalawa khupi chu SSC ral shrang ni chunglei in ni chung aka ro chung mi panga anunnak aliam chinram kul thanglei palawa khupi chu SSC ral shrang ni chunglei in ni chung petla in aka cha a ro chung mi nu pahni le papathum andilak minong panga chu makhate a anunnak aliam tia ro chung thongzap nak sin in thei si SSC ral shrang ni ka dau nak umlo na in palawa khupi chu chunglei in bomathak pin a balong chung in se methal pol he ka dau nak atwa thongni kulali February ni hlei ni zanlei swimilam panga tluk a SSC ral shrang ni chunglei in se methal pol in anka cha a kumkul le kumnga nu pakhat kumnga hak chia le kumhei ling hak chia papan ni andilak minung pathum na chu makhate a anunnak aliam tia anlangter February ni hlei khazong a SSC ral shrang ni chunglei in bomathak mi ruang a kalawa khupi edin dor tua mi puthun seng chungkhar kumpuang hak chia pakhat le samme nak dor in kumhlei kwa pa pakhat na chu makhate a anunnak aliam tia thei si SSC ral shrang mi atu bantuk in chunglei ka dau nak atu mi ruang a to chungmi na in pathum le FIFA biaknak he apetlai mi building ha zong anro kalawa khupi chu January ni sha a rakhanral kap e ni camping te in anlakho i anhum hakchang tia kan thai Kalemyu a shriaman kanak in nupani nunnak aliam papakhazong SSC ral shrang ni anka tha sagairam than kalemyu a SSC ral shrang chungtal pol ni anka mi shriaman ruang a chosumi nupani nunnak aliam I papakhazong SSC ral shrang pol ni meithal in anka tha tia thei si thongni kulali February kulan ni jing in SSC ral shrang ni shriaman pol chatlo in anka I chunsui milam he ni tluk a kalemyu hunlai le chotong pinsang tua chungmin ha umnak in a atla I poke nak achwacha a nupani anunnak aliam tia thei si nunnak liami na chu nu chingkhol kim kumkul le kumkwa le nu chingkhom vung kumsomli le kumriat na an si chupin a zilsui milam pakwat luk a tahan sang panti taipong a kumsomli shrong asimi pa pakhat chu SSC ral shrang ni anka tha tia tol chungmi na sin in thei si alon chami February kulla khazong a SSC ral shrang ni anka mi shangman ruang a hunlai sang nu pahni le pa pakhat andilak minung pathum nunnak aliam kalemyu khopi a ninhi sung shangman ka nak in tol chungmi nu pali le pa pakhat nunnak aliam I SSC ral shrang ni anka tha mi pa pakhat ral in andilak minung paruk nunnak aliam tia kan Sakan khwa chu to chungsham tlai le tangti punha ni anlak CNDF lalka pakhat nunnak aliam sagairam than kalemyu peng sakan khwa chu to chungsham tlai le tangti punha ni thongni kulali February kulan ni zansui milam he khatluk a anlakho tia thei si alwan chami thongni kulle thum September thla in sakan khwa chu SSC ral shrang chungtal pol ni luno in ankhang I to chungsham tlai le tangti punha ni anka dau cha a khuchung ral shrang pol anzam di tia ka dau nak mun thongla tu ni achim
thanglei hriamtlai tangti phutam ngai ni ifon in an lu hno chun second khwalawng silo in hunkip a ka deuh nak an tua khuchung a SAC ral hrangpol ni bom tampi an hman mi pol chu thenhlim nak an tua tia ka deuh nak a atal mi dothlan nak hriamtlai phu in chungtal pakhat ni achim second khwa ka deuh nak leo a SAC ral hrang lei in panga nak tlom lo an thi i CNDF alkap in mangpuni ramle mi phuncha a anun nak apek tia achim chap alon chia mi February kula khat thok in kale peng hunkip a SAC ral hrang le dothlan nak hriamtlai phu na karlak a ka deuh nak afak i SAC ral hrang ni hriamngan an ka mi ruang a tol chung mi nun nak liam mi le hriam tor mi an tia thei si Pongna chum palik sakhan chu Rakhine Ral Kap AA ni an lak chap Rakhine Ramkul Pongna chum peng palik sakhan chu Rakhine Ral Kap AA ni thongni kulali February kulan ni an ka dau I an lak kho tia nitlak lei unaw thum ni an than Pongna chum peng tol chungmi na chu alon chia mi nitlom palio a khan ahim nak hun a an zam na I khopi chung sangcheu khat chu SAC ral shangpol ni February nikul a an khangpiak na tia an langter pongna chung khupi a SAC ral shrang hunpi pakhat asimi regional government headquarters khamaya zanga songa battalion pakhat long atang chang chupin a Rakhine Ramkul mimpia peng kanni khupong u lu hno in an ka dau I runven nak sakhan pathum le SAC ral shrang cha a abepi ngai mi sakhan pakhat adi lakphon sakhan pali an la kho tia an langter chi pongna chung ratei tang puti tang mangto khupi na a shamnam achia du lo mi SAC ral shrang sakhan liuha battalion le an sakhan people chu Rakhine Ral Kap AA ni lu hno in an ka deuh na I sakhan cheu khat chu an la kho chang na cha a adang sakhan pol zong pezul in an ka deuh na leo pi asi tia nitlak lei una thum ni chathan an chuami a an langter TNLA ni SAC sin in an lak mi khupi pasari a mipi du nak in achauza kansarlai tia an than TNLA ni 1027 ka deuh nak chung a an lak mi mailo nansan nangkham mantong namatu maingo kukhan khupi pasari tal in TNLA hunkhwar nak hunram na a mipi du nak in achauza sarkho kani zuam lai tia February kulan ni a chathan an chua thongni kulanga kumthar a chun mipi du nak in achauza sarkho kan ni zuam lai I achung lei kan langtar mi hmunram na a kumhim nak ngandam nak fimthiam chon nak le zatang nun athan chau kho deuh nak ding cha a adik mi chauza ukhung sarkho kan ni zuam lai chun taang ram chung a mi phundang le budang hna ni shram shram in ral kap khum sot le khoi khol ti bantuk in mipi thrishroi nak an hnor suan mak nga lo kan 20 hna lai tia an than thongni kulali February ni hlaisari kulla khatyang PSLF avoid ni na tomberwa nak a atu bantuk bicha nak na hi an tua tia thei si Koke palik sakhan a bomman thak ral shrang pali an thi min chian tang talam chung a khwaboital in pu so thi paruk an tlai na mandali ram than min chiam pen SAC ral shrang kutang koke palik sakhan chu drone in bomman thak mo na cha a ral shrang pali an thi tia min chiam pen kom battalion 1 in trombong wai tu pakhat ni khatit media a achim February ni leriat a min chiam peng SAC ral shrang kutang koke palik sakhan chu Tiger brother le tang ti pufan dang hani ron in boman thak no na cha a al shang pali an thi pani ni hliaman tur tia thei si kadaw nak a atul mi shaplai pufan na chu mincha pengkom battalion 1 MDY Mandalay Battalion 3 Tiger Brother PDF le tang ti pufan dang ha an si tia an langter chuban tuk thiam in February kulan hi a Mandalay ram 10 minchian tang talam chung khwaboi pakhatal in tu so thi paruk na chu minchian number pariat battalion le tang thi pupon dang ni antlai na tia minchian pengkom battalion 1 in tromwai tu pakhat ni khatit media a achim
Naga PDF chu number pakhat military ration a atal e NUG MOD nolpik nak tam a umchang Naga People Different Force Naga PDF chu SCC ral shang an shambok ding le Federal Union sarko nak ding a kadok nak a atal ve chang e NUG chawza in runvin nak bunchi zung number pakhat military ration nolpik nak ning in chain of comment tam a umve chang tia thei si NUG MODE number pakhat military ration a sagai ramchan magwe ramchan mandali ramchan le sharam ko chaklai hmaram ha zong atal naga PDF chu naga hmaram chunglong silo in sagai ramchan le kachin ram ko zong a cholchak nak an ngei tangchi phun ha he ka dau nak an to mi chu umhim nak ding cha I an ro ruang a thong than nak an to lo tia achim SSC ral shrangni naga shemtlai phu asimi Naga Socially Council Army chu ramring hakral ka BGF a thlenkhoding in tonnak angai na I kanral ni leiro ruang a naga mi phun malema thisan chu le nunnak lak hrial a herna kong naga PDF ni thonghi kulali February ni heriat a thong an than Nampaka SSC sakhan la kadau nak a inza thumleng arok sharam ko chaklei ko khain peng nampaka shambun SSC ral shang sakhan la kadau nak a inza thumleng arok tia thai si alwan cha thongni kul la thum December kul la kwa thok in SSC ral shang le kachinral kap na karlak a achuak mi nampaka shambun SSC ral shang khalaya zale kul la thum sakhan la kadau nak a nampaka khokom chung inpol siang inpol le biak nak lei inpol tal inza thum leng an rok I an kang tia ta a women organization TWO ni thongni kulali February kulan ni a an than chuka dok nak chan chung a SSC ral shang ni shangmandu pau in an ka I chunglei ka dok nak zong an tua pin a mai in an khangcha a nampaka number pakhat panni pathum pali panga sangle kongkam khote panga a intam ngai an rok nampaka khwa number panga sang a in zale kulariat number pakhat sang a in somnga number panhi sang a in somli number pathum le pali sang a in somthum lokong khwa a in somthum loikang khwa a in nga emkom khwa a in leini mammo khwa a in somthum nga le chitawang khwa a in somthum ruk adi lakfon in zathum somruk ruk arok tia ta a women organization TWO ni thongan thanmi a an laktar chi SSPP SSA ni SSC ral shang dauding in Mizapi an somna State Progress Party State Army SSPP SSA ni SSC ral shang uknak ashambong ding le Federal Democracy ram kansar kho nak ding cha a dauthan nak to mi kansin a ifon in SSC ral shang dau adu mi mepi velte longlom te in kandon na tia February kul khat a chathan an chua State Progress Party State Army SSPP SSA ni kanma bantuk in namne atong I dauthan nak lam akol mi mepi velte na kan huitin mi le kan zul phung achawhlang mi le azul du mi nansi a chun mi phun le biak nak thleidan nak umlo in kanin chawhlan pengko na tia an then tuliau kan dir hun a namne atong mi phun na le mepi na ni SSC ral strang na namne deuh nak le shamnak phun ni fatin kan tong namne nak a a chun dauthan nak a ti asi bantuk in namne atong mi phun kip ni alam kip in dauthan nak cha a nani zom nak su kan in thei pi na tia an than chi Rohingya minau zanga leng chu SSC ni an tlai na I ral ka training an pek nga